ꯈꯪꯗꯣꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯃꯤꯀꯣꯛ ꯊꯤꯔꯛꯂꯕꯗꯤ ꯃꯗꯨꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄ ꯑꯐ ꯐꯠꯇꯒꯤ ꯇꯦꯛꯆꯥꯛ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯄꯨꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯈꯥꯡꯉꯕꯣꯛꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ खुरुमजरी Am-Istv पाव मिजेंग ताबीरबसिंबु तरामना ओक्चरी पाव संदोकना पिजरी लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथोइदा बेस तौरगा मिटोप खंदोक्ट्रिङैदा मिकोक थिरक्लबदी मदुदा थोलक्पा अफा फतगी टेक्सा खुदिमक भारत अमदि मणिपुर लैंगाकना पुगदबनी हाइना यूथ ऑफ खांगाबोकना फोंदोक्रे। यूथ ऑफ खांगाबोकना सिंदुना खांगाबोक पार्ट्री मखादगी हौरगा खांगाबोकी अकोइबदा वाकत खोंगचत अमा ngasi चटख्रे। वाकत खोंगचत अदुदा सरुक यारादुना YOK गी मेंबर लाइश्रम नेपोलियना लिसिंग अमगा चमापन यांखै माथोइदा बेस तौरगा NRC तौदुना मिटोप सिंग खंदोक्ट्रिङैदा मिकोक थिबा यारोइ करिगुम्बा मणिपुर मियामगी इहुल खंगना भारत लैंगाक अमदि मणिपुर लैंगाकना तौरक्लबदी मदुदा थोलक्पा अफा फतगी टेक्सा खुदिमक लैंगाकना पुगदबनी हाइखि। मणिपुर सरकारना अमदि इंडिया सरकारना नफुदा इलीगल इमिग्रेंट्स खंदोक्ट्रिङैदा 1951 दा बेस तौब NRC चनद्रिगे ममांगदा अखोइ सेंसस थीगनी मिकोक थीगनी हाइबा थोंगसे यानिंगदे करिगुम्बा मणिपुर गवर्नमेंटना अमदि इंडिया गवर्नमेंटना NRC 1951 तौद्रिङै ममांगदा अमदि मणिपुरदा मपालमदगी जंगलकपा इलीगल इमिग्रेंट्स डिटेक्ट अमदि डिपोर्टेशन तौद्रिङैदा NRC तौद्रिङैदा अखोइ मिकोक थिबि यारोइ करिगुम्बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुरना प्रजा अमा ओइना सिटीजन ऑफ इंडिया अमा ओइना थमजरिबा अखोइगी अपील वकलोन असि यारक्तबा तारगदि मसिदा थोलक्पा अफबता दायित्व पुनमक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अमदि गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर पुगदबनी। Security forces na ngarang Technopol PS ki manung chanba saibomgi chingi area dagi khusu khulai kaya marum ama fagatle hairi police control room dagi fangba pawda operation asida 9mm pistol mari 9mm pistol magazine mari IED tarani thoi amadi lamigi fizol khara su fagatle hairi amaromda security force na KCP apunbagi active kadar ani fare hairi fagatlaba myoi ani adudi thokchom tompok singh chahi kuntaret chanamaya leikai amasung uri khinbam BJS Ranjan Maitai Elias Avai chahi kunmari yorabung khunau dagini hairi District Youth Affairs and Sports Thaubalgi Sainthang Makada Taekwondo Amadi Wusu Masanagi Numit Kun Mathoini Chathagadaba non-residential coaching camp ngasidagi Thaubal Nongangkhong Amadi Khangabokta Hogdokre Thaubal Nongangkhong da non-residential Wusu coaching camp Amadi Khangabokta non-residential Wusu coaching camp sing adu District Youth Affairs and Sport Officer Thaubal Deven Moirangthemna Hogdoki Hogdopagi achamba thoram sing adu da District Olympic Games Thaubalgi Vice President Konsam Michael Treasurer Okram Budi Amadi Diaso Thawalgi staff singsu sarukyakhe coaching center hodokpa aduga mari lainana Deven Moirangthemna sanaroi singbu hena fagadhanaba pandamda ahanba oira masana asi numit kunmathoinigi non-residential coaching camp masi pangthokpani masi hana sanaduna leiraba sanaroi singbu hena mating lainaba pandamda pangthokpani masi makhatana su pangthokhigani haikhi The Department of Youth Affairs and Sports na koi da TV raga koi Thawal da leriba koi device koi branch koi office of the District Youth Affairs and Sports officer ge sigi office na koi conduct tawjabani koi yamna koi sa singa tena koi players sing da yamna hekta moi ning bathunadi akone hekta tawbungam da busu yai adubu sigi coaching camp si just 21 days yoiba moni so hana sanara leirabani stakitang okon mating pangjabla pasubtara Grandmaster Peter Levitt ki lamjing makhada me anidagi manga fawba Royal Castle Banquet Hall Saranapur Uttar Pradesh ta International Integral Fighting Training Camp amasung Indo-Nepal Integral Fighting Championship listing ani kuntarok pangthoklagani camp amasung championship ase Indian Integral Fighting Association na Integral Fighting World Federation France ki makhada sinbani masida black
Black grading referee or judges seminar su Grandmaster Peter level ki makhada pangthokadabani. Manipur Integral Fighting Association ki oza sing asina Indian team represent tauduna saruk yanaba Master MD Jiyasudin, Master CS Premchandra, Master Thokchom Tarun Kumar Mite, Master Thodam Udoy Chan, Master Haikruzam Induwala, Master Thokchom Ajit Khalakle Haidi. Husigatema break amatang lang minasi. Sigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama chadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senghallakti khuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Ini magigano. Ano ba tamo? Sige yung say, next time tinakseksin na laksilagat hamgrabani ne. Dadarang se, juhar habaga am takitarbo. Asum na, mayam na machalbog nga option lugum. Basige yung masibu, aso yung ran ko kadabatagi. Next time tinaksekseli. Next time juhar habati nga top na nabasim bani. Zaman tukmo isi na mana, concrete katok na tinagamatanda, kapamil ang muktuhan na hinggal adli. Next time strength is in the quick. matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumna maksibu khudakta phanba ngamlaba Kapidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnau mareng chatlaga lok kangkhu khuraba Kapidon cup syrup thakpiu Kapidon cup syrup Break matung maruiba pa amuka na pizari. Mitop khandok tringaida mikok thiraklabadi maduda tholakpa afa fatagi tekchak laingak na pugadabani haina youth of khangabok na haidi. Music forward ki Am-Istv na pizza pa matang asida lo sinjare mit eng tabir pumna mapu amuka na krumjari.